soñj peus gwell dud hobelouzoù da bare un dud deus ur lavejoù. Ben ya, chom meus duel me mam rapo an yonk. Evi peseurt lavejoù viz gret louzou. Deus a skoada. Ga peseurt yaourt viz gret. Ben trisord yaourt oa deus a porzh. Hag deus un tiden oa wersord tra, Deus a porzh oa louzaoù divilm. Hai a skoad, a louzaoù na lers. A deus un tinen oa an tamm deus a chubern. Nau grun hoden glas. An tamm hul deus a chimin. Hag an tamm deus a lor zi. An tamm deus troadenn daol. Hag an tamm kreñv bar. Petra viz gret gandras? Ben, a rai vid espun tout ar vignag pa an tamm lein a viz get an tamm sarbin a deus a lein. A viz paset neudnen dob an tamm zat lag net tout bas. A vignag da mos neudnen. Petram da lond ar viz klañv. A se a oa va nennen viz la taier meo salumari. Se a oa ne. Hag vin gret goud nen vi lak net dud petram da lond ben viz get nen taier gwech sin e gras se a lak ne. Ba pler oa in lak? Ben, den dud vin lak et stribbel deus o hives ga o spin a mos vin ti duel ne. A da lond nen vech vin lak o neuden deus tier no gouk. Me vech ga o dreid raz iskrap et zet den en fut zet a lez vin lak stribbel va chou. Pe devs oa dach a zach tro? Ben, nao devs vi dao der nao. Hag oa ler nao devs nen viz ten fut a vi chet pan tan pi vi dao de nao. Ha ma oa in ket paret? Ben, nen viz dao oaz taiad gwech viz led or ma viz paret mat. A viz gen mem stra, quoi, se lak naon dro da taiad gwech sin gras da mem smol viz gret. Ba peseurt mar deus an deiz viz despun a yaourt? Ben, pe vi tun neo, lan mir vertunus. Ha be oa o mar pan deiz vi oa ba louzou? Ben, ya pe vi tun neo le. Vi gret naon han vi tun neo. Blambet? Ben, lan me modal na ti tiem verts. Pa peseurt mar deus a bla viz despun a yaourt? O, pa da bla bekat zout. Pa da bla, Oh, pa ya. gomang bekat? Ya, pa da bla bekat zout. Vi sot a kaj oa ne stet zout me. O ben, dirze mem stra no a glas mat, ben, bekat. Pesa mod skoien dud? O ben, vech o vel a rigwal veiner, vech o ma jo men dud pad zel zout. Ne bla doudre yert, pram doudre binite. E ben, vech o en gwez skoine. Petram vech o a lon mem smode. E ben, tapon tolai, pa heng baler viz rihim. Ya, vin dud te? Un dud mem smode, ya. Kalz tud re louzou amos? O ben, gaftidi ma had me chevek kred la re me en hoas. Hag me mam re en zeur me a modal nouz on ket ma re me chevek gwid vech me. Rete de gao mam vi kao louzou rie arn? O ben, dud viskont cert nam ha fotet idei tia ma man besigaden bet. Me dud viskont bevin paret set rein on tam duer puten dei. Tam lodal vech o zigase o lua man pi on nam nakete rekompans nei. O mem zlod rekompans nei mat pi vin paret. O mam re louzou vi alone? Ya, mem smode vel la vin dute, mem smol vi gret. Gab bio na be disket ober louzou? O ba zigai zute, zigai mam na ebe disk dobre. Kalz tud te de gao? O ya, don re foajra. Tud klañv te pa pret de gao o mam petram hei he vechou da velne ma oa in gol klañv? O, heine tiet o dute, vech o te o mam, petram o zad, pe o c'hwerb nekte, pe ar fin nekte o dute. O mam ouie ober louzou el vi ha vechou el? Nan, re te me deus a skoad, re te me deus draz. Ya, me ler biz di, pel me mam spe kre la leiseur, be lak un tam kran ber ba o kol, pe het route bourm. A mos en raz has hart skoi ba un drou. Route pio ma po jom dut zel zodach ben an ket betor. Tam kran ber ba o kol en raz hampech touk de lat. An vel deus a boan diagna, deus a boan igeli. Oa an dra oa made, tier kras, viz kras tier oa tan. A viz lak he an ba un toa choua. Hag viz pak un toa choua an dro dan viz lak pil a spein en ba pepcorn. Vi an pech a hert zon mez, a viz poz he an mos oa war djeng. Ba di dan nimes oa c'horn viz lak he an tes. A viz les he an tes viz tomnen an a oa mat pre viz a boan djeng. Nan is poan djeng a leis. Pet a viz gret vi a venan? Ba vi a venan, eus pe kred oa mat vi a duen, kope duen veget an dra o venan, veget peti medan me a modal veget duen zout. Eus pe kred la ve mat, ma zigwe vonen baler so oa tou avnek a baler en weden dour. Me ma zigwe ar nan nezmont de glas, ka ma het glas neti made. E ben, frot neon zout amos vel ala ha tuit. Ganean? Ya, va zo matre. Me pas ma het glas ne, ma zigwe quoi nes koutar doar.